isi dutuyeho intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu, ubukene, ubukire, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi, ikoranabuhanga, bitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri isi dutuyeho. Kurikira ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isi dutuyeho. Jeannette Kagame, Jeannette Magufuli, Margaret Gakao, Jeannette Kenyatta. Dore ibintu bitanu bitangaje bihuriweho n'abaperezida bamwe bo muri Afurika y'Iburasirazuba: Nyakubahwa Paul Kagame w'u Rwanda, Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Mu buzima hari ibintu bihurirana nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare. Ibyo ni nkabyo byabaye ku baperezida bahuriye ku bintu bitanu abantu benshi batabasha kwiyumvisha uko byagenze kugira ngo babihurireho kandi bayobore n'ibihugu bihana imbibi. Igitangaza kiri ku isonga ni uko aba baperezida bose ari abakuru b'ibihugu biri mu burasirazuba bwa Afurika, EAC, East Africa Community. Igitangaza kiri ku mwanya wa kabiri ni uko bose bavutse mu kwezi kumwe kwa 10 ku matariki arutanwaho iminsi 3 gusa. Perezida Paul Kagame yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1957. Uhuru Kenyatta wa Kenya avuka ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1961. Naho Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania we yavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu 1959. Ibi bikwereka ko hagiye hanyuramo ikinyuranyo cy'iminsi 3 gusa. Biratangaje. Igitangaza kiri ku mwanya wa gatatu ni uko bose kandi uko ari batatu barushanwaho imyaka ibiri. Uhuru Kenyatta wa Kenya yavutse mu 1961. Magufuli avuka mu mwaka wa 1959. Naho Perezida Paul Kagame we avuka mu mwaka wa 1957. Igitangaza kiri ku mwanya wa kane ni imyaka batoreweho hagiye habamo imyaka ibiri. Uhuru Kenyatta wa Kenya yatowe mu mwaka wa 2013. Magufuli atorwa mu mwaka wa 2015, naho Perezida Paul Kagame we atorwa mu mwaka wa 2017. Aho naho hagiye harimo ikinyuranyo cy'imyaka 2 gusa. Igitangaza kiri ku mwanya wa gatanu ari nawo mwanya wa nyuma nakusanyije nuko abo baperezida bose bafite abagore bahuriye ku izina rimwe rya Gikristo. Hari Jeannette Kagame w'u Rwanda, Jeannette Magufuli wa Tanzania, Margaret Gakao, Jeannette Kenyatta wa Kenya. Ndetse kandi ahangaha sinahava na kwibukije ko n'umugore w'umukuru w'igihugu cy'Ubugande Bwana Yoweri Kaguta Museveni nawe asangiye izina ry'aba bagore twavugaga haruguru kuko nawe yitwa Janet Museveni. Ngayo nguko rero ibyo dushya n'umwihariko nari nagukusanyirije mu kiganiro isi dutuyeho cya none. Nge mwakomeje kubana nawe, nitwa Rwizonga Fratine Frank Rwizangoga. Naho ubutaha. Isi dutuyeho intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu, ubukene, ubukire, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi,
ikoranabuhanga, ibitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri iyi si dutuyeho. Kurikira ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isi dutuyeho.